Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26 ni 24. Abantu rwose muze kundebera ariko ni hagati aho nyamuneka hari ukuntu amakuru mba cyangwa se amatariki mba nayibagiwe kubera uburyo mba natabanyutse. Murabona yuko ntari no mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo nibiza kunshobokera turaza kubereka look cyangwa se turaza kubereka ahantu turimo turakwera. Ubu tuvugana namaze gutabanyuka tayari, no kuvuga ngo rero nayo mpamvu muri no minsi mutarimo murambona neza. Ngira ngo mu masaha mu gitondo byari ngombwa yuko dukora ikiganiro, ariko biza kurangira tutabikoze bigendanye no kuba by'umwihariko igihugu twari turimo situation itari yoroshye. Ariko nyamuneka ibi nabyo ndaje tubyinjiyemo neza n'andi makuru n'ubundi twari kubabwira muri ano masaha ya mu gitondo. N'ubundi byose turaje dukubire hamwe tubabwire uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. N'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kuba rero dusimbukira ku makuru menshi agiye atandukanye, ariko mbere na mbere muraza kubanza kunyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinazi. Badukurikira bari ahitwa za Cibitoke, bari Kirundo, bari Kibira, bari ahitwa za Bubanza n'andi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze Malawi, Zimbabwe, South Africa, abantu ba Uganda tayari rwose bona namaze kuba mbasuhuza, kuko ubu tuvugana ushatse wareba ibyishimo ugahita umenya n'ahantu ubu tuvugana ndi mu gihugu cya Uganda mbayitaho. Yes, no kuvuga rero tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda atugeraho aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe ibijyanye n'ingabo z'abarundi za deployinzwemo mu masaha y'ijoro. Zikaba zadeployinzwemo rero mu buryo bugera kuri butatu. Aha ngo hakaba hari abagomba gukora mu masaha y'ijoro, akaba abagomba gukora mu masaha mu gitondo, ariko kandi ngo hakaba n'izindi special force zihariye zizajya zica mu mujyi by'umwihariko zicungacunga zireba yuko ibintu bimeze neza. No kuvuga ngo ngira ngo aya makuru turaje tuyinjiyemo, yenda muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda atugeraho. Turaza kugenda tubapudetinga mumenye byinshi by'amakuru akomeje kugenda atugeraho. Muraza kunyemerera dusimbukira ahitwa mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ruracyatogota mu kanya gato nibiza kunyemerera ndaza guca ahitwa za Uganda mpite mpingukira kuno mupaka wa Bunagana uriho by'umwihariko ingabo z'Abagande, ndetse ariko ubu tuvugana by the way hari gukontorwa na M23. Ni ukuvuga ngo nibiza kunyemera turaza gucayo niturangiza twinjiye mu bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera rero dukomoze kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko rwose nyamuneka turaza gusimbukira mu bice byano za Kibira turebe uko situation ihagaze, turebe za Katanyama za FDLR zikomeje kugenda by'umwihariko zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, n'abarundi benshi barimo baragaruka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko benshi barimo barapfira hitwa za Uvira, kuko ubu tuvugana M23 yamaze kohereza byibura abakomando bagera ku 1500. Turaza kuba tubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa muri ibice bya za Gitega, turebere hamwe ibya CNDD-FDD icyitwa amatora. Na n'ubu tuvugana gikomeje kuvugisha benshi. Ibyo ntabwo rwose ari ibintu twavuga yuko bitagaragara hariya mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Wowe icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyonda sabune hano kuri Duniani Kote TV, ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo navuga ko budasanzwe. Twerukanse cyane rero, ngira ngo ntago ndi bubatindire, nababwiye yuko ndaza gukubita mbangura munyemerere. Ariko nyamuneka nari nirukanse cyane, ariko hari inkuru idasanzwe ngomba kubagezaho. Nari nsize n'ababwiye, ngira ngo nari ngiye guhita ninjira mu makuru mu buryo burambuye. Ni ukuvuga ngo mu bice bya Bujumbura muri iri joro ryakeye, ngira ngo aya makuru nari kuyabagezaho mu masaha mu gitondo, ariko haza kubaho imbogamizi kubera igihugu cy'abaturanyi nabashe kuba ntarabukiramo.
ariko ni inkuru yangezeho ndavuga ati nyamara iyi nkuru iraza kuba mu nkuru nza kuburekinga mu by'imbere, ariko bigendanye n'amakuru menshi n'ubundi umuntu usanga afite iyi nkuru rwose yarinciyeho ntayiburekinze cyangwa se nayibwiye abakunzi bacu. Ni inkuru rwose igaragaza ko cyangwa se iza iri confirmed kuko ni amakuru dufite atariho ivumbi twebwe twahawe na drone zacu ziri mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ni inkuru yemeza ko hano Bujumbura ku kibuga cy'indege mu mujyi haraye hafatiwe rwose icyitwa inasi za Red Tabara. Izi nasi ngo zikaba zafashwe ariko n'ubundi ngo zakoranaga na bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo nta makuru yagezeho, ndavuga ati nyamuneka aya makuru nze kuyibuka, ariko hano nayanuse biba ngombwa yuko biza kuncodere nk'ubu byari binciyeho nabibabwiye, ariko ibi tukabihuza n'amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye mu mujyi wa Bujumbura. Ni amasasu by the way yumvikanye rwose amara igihe kingana n'iminota igera kuri 15, ariko ni amasasu yavuze igihe kinini. Ni amasasu rero navuga ko yateje ikibazo gikomeye cyane kuko abaturage bamwe na bamwe by'umwihariko mu bice n'ubundi byano za Bujumbura hari n'ababashije kuba bagira burya rwose bava mu bice bigiye bitandukanye bahunga uruva rw'amasasu. Numvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bayida reka duhite tuninjira muri ano makuru nyirizina, ngira ngo ibintu tubive imuzi n'umuzingo by'umwihariko tubikomozeho, ariko mbere yo kugira ngo tuyinjiremo ariko nanone munyemere twinjiye muri CNDD-FDD. Bayida hari amakuru bigendanye n'amakuru menshi rwose tuba dufite. Hari igihe rwose biba ngombwa yuko hari amakuru usanga tutavuze kandi ari ngombwa kugira ngo tugire gute tuyatangaza, kandi ni byiza kugira ngo mujye mumenya byinshi bitandukanye biba bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo byari mu masaha y'isaa 12 n'iminota igera kuri 45 inama idasanzwe iza guterana ahitwa mu mujyi mukuru cyangwa se ahitwa za Gitega. Iyi nama yaje guterana rero ngo yigaga ku kijyanye na katanyama z'aba FDLR hano mu mashyamba agiye atandukanye yo muri bice bya za Kibira ndetse n'Amajabu bakomeje gukora mu mujyi wa Uvira. Amakuru naje kwakira rero ngo nuko iyi nama by'umwihariko rwose ngo aririmo n'intumwa nkuru z'uwitwa General Neva ngo yaje gukonfirima yuko n'ubundi rwose ngo izi zo zigomba gukora mu gihugu cyabo, ahubwo ngo zigomba gukora ibishoboka byose zigafatanya n'imbonakure mu rwego rwo kugira ngo igihugu kigome kigire amahoro n'umutekano muri rusange. Nibyo nkababwira nti igihugu cy'u Burundi cyakojeje hagati mu ntozi aho cyageraga gutya kimakaza FDLR abantu bakabipinga, ariko icyo nababwira cyo nyamuneka rwose ibintu ntabwo byoroshye habe namba. Ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa tugiye kuba rwose twinjiramo, ariko kandi tuva imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Kuko nk'ubu hari amakuru nakomeje kugenda natira yemeza ko mu bice by'umwihariko by'ahitwa hano za Uvira ibintu bitoroshye habe namba. Situation ikomeje kuba hatari, ndetse icyitwa ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zinjira muri ibi bice ari nyinshi. Izi ngabo z'abarundi rero zakomeje kugenda zinjira muri ibi bice ari nyinshi, amakuru ndimo ndatira n'ubundi zikomeje kugenda ziza, ariko uburyo zirimo zirazamo ugasanga zinjira mu mirongo y'imbere ku rugamba. Murabizi barimo bararwana hitwa za Kiriba ndetse na za Runingo no mu bice bya za Ruvunge, ugasanga n'ubundi uko bataka ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ubundi bakomeje kugenda bakubitwa muri rusange. Ubwo rero nakomeje kugenda nkurikirana, nubwo nari natabanyutse mutabashiye kumbona, nakomeje kugenda nkurikirana ndavuga ati reka nza kwiranja ariko amakuru nyabagezeho ibi bintu bibabwire nyamuneka kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. No kuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa. Ubwo icyo mugomba kumenya kuri ayo makuru ni icyo ngicyo, ibintu byamaze kuba ibindi byamaze kuba rwose bikomera gato cyane. Mu kanya gato hari ijwi ry'umuvandimwe mba ngiye kubacishirizamo uri mu gihugu cyane Umurundi, ariko akunze gukorera cyane mu gihugu cya Kenya, ariko akunze kuba no mu gihugu cy'u Burundi, ariko akunze kugaruka cyane ku busesenguzi bujyanye n'intambara zirimo ziraba muri Iran ndetse na Israel.
ngira ngo turaza kugenda tubigarukaho. Hari ibyo numvisha mbwira byabaye muri iri joro ryakeye mu mujyi wa Tel Aviv. Hari amagambo akomeye yatangaje n'uwitwa Benjamin Netanyahu. Hari Abayatollah Ali Khamenei, hari ibyo barimo baratangaza byose. Turaza kuba tubyinjiramo tubikomozaho gatanu kuri gatanu. Mbere na mbere, by the way, reka mbanze namubasigiyemo. Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye, batahure inkomoko z'injyane, kandi ko izi njyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame, niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya genocide, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigezaho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferanse akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho. Mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga, niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politike ivuga ngo ndi umunyarwanda, sinzi ko abarundi, abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la société américaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée
ishobora kubana mu mahoro bakubaka igihugu c'igihangange buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera